skills and application of competencies. Onye toko genderera, and we are wanting our kids to acquire skills. Tikatoka genderera bo. Ndui kakati. Na ndo butori. Toro nenge kia very expensive. Ikiagera nge tukiagera music kikaba drop the ata design kikaba drop one of the things kiagera kikaba drop. This thing is cost. Government ikaji drop. Ikaja bono tu magana buna sciences, bio magana buna social studies. Jijita buat cost ne. They kakati kekalo ya ikina. Na drop na tu na academic. Pesa na ukindo igonere biyana. Hango sabungo sirole CBC wana kia tu wana benga na 844 ya eni. Wana mantuba. Bonye sirole. Kwenye sirande ase bono to bache jetugo chi comprehensive secondary school comprehensive right comprehensive school banye jetugo che ICC rani junior secondary school to comprehensive boye siratole bono mwakoyo ntura tuale ejiba koroka junior secondary school ikonkoye siratole ase secondary to ya St Mary's Juniors Girls egenteke nenda atebe ne buat details CPC ne buat details umete primary ndo buat laboratory but bono iga go eteli go CBC egere otuale over the minimum requirements laboratory go ikorte wekebo the other day tu akwanite Igoro yo kolete bintu mwana go tumwengo ko haba ko be mia yo ne singo ke mia na 20 chibenda go je school chikoreki chikore example we wishing aba iboli bono iga and the private schools bune jeito we give a chance aba iboli ba be keru fee sinini ya practicals kiagurwa kaigatwa koye ne chingo koisano kiagurwa igatwa koye ni komi konya bana bara 50 abana 50 abakora chingo koisano useikomi ba kokora kore practical bakore ki basange ndagiriria kore ki dabo we wish nga government ne chekore na barobwe bidi mo skema chogu to gusabanga abana fusi aba CBC bago chikoenda ebirasi binde puno mwana one na chaende oyo mwana akolete class 8 mwisi ana akolete class 8 liners congratulations samaxi yao na Wendy nere junior secondary yare nere ngoso ali junior secondary class 6 yare ono ngun junior secondary yakogenda bono tete muirese school yaito because weto gwansiraka Pesan ekromon togori mona atu 844 mate mara so kire togori na madana egenteke competition teyo lakini togori alia asi business bwate exceeding expectation meeting expectation approaching na birek bono inga competition yeta yalia asi busy na 844 gara baba metaba mpaka compete lakini hapa no ni grading ya umetengo kumitori na kiona no mwakonde ukalena ndo itosera kaya no nechi kali yete bara chibegete ibekera mato mwakonde bol whatever about competition but ekaro kurigereria pillars just CBC go kwanda jira about communication and collaboration oisa kurigereria sim nyurubye ito as ne se ito at large nto bwate problem ya bantu gutamanya ko collaborate imate bright ni kwara kodire gasi yange usino aneka ro kwana na bantu ko ne bakuru mundu atagite gukwana igo iminatinga into na ba Kenya education system ya ito igo ya rengo on competition yani mutagite ko competing ni ngora kwane sauti ya Igoro na ndingu mahete kwamereria lakini wani curriculum ya CBC ya recognize that gap. That's why they take to collaboration and communication. Because me, I don't think a key competition is good, but too much of it. Name correct our society because they can't compete too much. One on a key education system where they go to CBC, beside competing, collaborate. Collaboration or cooperation is better than competition. But you must balance the two. You must strike an equilibrium so that you manage to balance. Lakini usikurudi system yenyewe iten kuro yare go encourage competition. Eyi kagera ono baka no nyina abantu gete bako abayibori bako enda bagurira abana babo
amatemu umwana okora amatemu onyora maximum ya 430 gagosoa high school umwana oyo asokonyore C- AD bono kwa kuminga kimwana oyo gwata maximum ya 4 niki kiagere to bona gata konyora grade kabiga form 1 ese nginjo ya competition competition ye bono yamana koleta a lot of cracks in the society kero mwana oyo arure school ajira ali in the society iyo kwa mana abantu bari created badari koiwana so that's why I think we need to develop cooperation as amidst competing but we must that's why CBCRO student engage yeah wa engage ekero to kwa na Igoro ya mangana ya bono 844 to akore kwanya ro mwana ni bara ko subject 8 go 7 ekibono CBC ye omwana ko kora ka subject yange 15 obongo mwana mbogori na bono muntu ga konyora max 0 mpaka 90 it is more practical than theory bono tokogenda buli mase mubuna limo watenga lero tutaita kumira na Ndizi TV mase most of the things that go korwa as a CPC in practical umetikero kora practical no kora bintu emiyemo you don't forget easily as a CPC na kesana abana funsi bakokora theory and that's why neba kwa bachike burugo kireke bambara oyo ndora wasike burugo kireke bambara marakabira asole byose ningi byose burugo lakini ono goteke menga ki mo shape bya kiaroka ne keburugo kiri everybody expect in his mind in his imagination kwa yule so one thing we need to embrace CBC boibo limbe yucho kwa bwa matemu okwa bite bide genuine ngaki oyo yaya takachiti yade oyo tanyareti oyo takonyara sciences muire arts oyo takonyara arts muire sciences oyo tiakole next tiakole nga obunyagitali oyo yatakonyara obunyagitali omuire obumasonary it is a genuine entity tekabwati mangana ndebokora bonge bonene umete we have lived in a corrupt institution chia exams paka bono until today una mutiani era lero si 844 in fact abantu kirengaki ebare go compete ekware ko iro mwano because school buna St George's Grassland elire angana na nche na akuru abana bakanyole bono abana 300 banyora amax 400 ngesekera nge school ya bengima ngano yo mabwe konyo tense ya 400 surely that's not logical, that's not practical. Let's share the reality. Deve kene. Kana to soma jese mezi brisa to ga kartori tu jigo kora ni gondo jena kero Dominico nya kori ngeringa nina serikali ya dena apana bonds because 844 ona ya asiri mondo yo jikuirora. Ne bwate capacity yoroje yo wa accommodate abana bonds. No yonyora 0 mpaka 90 serikali neta ketenera so AI skuru kiara mpapwate capacity bara holdi abana bonds 1.4 million abungo torigererie usinero petera beka merobeli hey ni kadi akinafurahia kupita mtihani ni kutoka Mango Tree Junior Academy. Asante sana. Nara odeba Jeremia Jelly ero bwana Brighton kwani omosko yo anasema runners did not prepare well kwani for the only ya tumetuma watoto shule wapige story ama kuwafunza. Nara dana kerabana badari okora bana bonya mbabu betibia okora bana bakare okora chicheche safi kabisa nara mbande tego toma bao tena bana kurusimba korde bya nonye dreikere tutarama ya machibo kore drainero asoko bwato kwa machibo na mbere bari gutoma drainero lakini ko manyatore inaki yagendera tiga umoroberio 844 osire kabisa bana tiato embrace CBC abana baito batworoki ebyewa ao babwate buna abana bono ense ya skiroji digital buya sana sana kama ndio majujumbe jenu Dominic mwalimu serikali bate capacity yo kuoldi abana ba bonds bakorda mate baise kwenda bonds buna yate ko na magana yo musiese to umusikema chagu na ate banga serikali ne bate capacity yo ko absaba abana bonds p igabono egri swali kwa bodi then singing to musiko to machagu na bate intelligence here enough than me na wongo te banga
ni what capacity and is according bono with the because serikali ya Kenya kwanza government remember president yetu ni what ne take ndo kateka ni cultivate kipao mbele ikiara ya no nye kwa serikali ni corona ringe proponent of having one polytechnic in every constituency and even village polytechnic so according ya bana babu at between below 250 mbare batata kugenda high school baragenda polytechnics basoma magana ko bika titari na gote ya biga basoma magana yo gukora ibintu binge bigo roche no ni town yitwa kwagacha nini abantu bakora chibesa so from the information from the CS and from information input from the infrastructure institutions when they are built yes the government has the capacity bisan ekarongorina asi jeda tamukani mwalimu chini onda ya industry ya education school nchiko nyara abana bono ige bakorete motiani bali million ye mona 1.4 konye last year ukabane eba paka bono iga in our school the sub county schools bono to guchiruka na nyora mbota bana paka babota max 400 I have a student who has 407 marks ngiatalo uchira alliance because there was no chance libagalia bullet katayanga kanganga lakini takotiki bono njena ayo sabaiga moske machogu just it's a kind request that I want to talk on behalf of all private schools association in Kenya that we will also get a chance now that it is a time to embrace a new curriculum on course. We want to request our Cabinet Secretary for Education to share with the private schools where they can chip in and assist. And also they give us a true pass, like even that private school is capable and okay to accommodate our boys and girls for better results. Yes, because the new syllabus is about practicals, which means it requires more individual discussion than those days to go osomia blackboard around the blackboard nechebe ko mwake osomia ebwenete mwalimu anyora abana fusi abake akonyara okoraki akonyara go tackle the entire issue of how they can carry on with their studies. Gorangana matemo abuna soka lero aba Kenya bado mbamigire na uchumi na bana na bono no nyasoka bona aba no eto de bana bona soka mapema abantu bibangi uchumi ye ni affected bado no ena masoma ngakimoroje na abaiboli mbapate okosemeli bado abaiboli banyole mechando mechando nero I think kiro muiboli nkorerale na no lio okoranga na bwate bado ngokorale ngorerale buraito ninje na ngorera tole kiro muntu ngorerale egento na gusaba mbakini school fees ya secondary schools chance banga it will raise a certain percentage almost 50% ya correct ya raise it's not going to be easier but now I request all the private schools be reasonable but the government ikukimia private schools by correct by ke school fees inse buna bono nchoma nyene ngo ikinde school fees inse konye na karule 20 buna school ya no wakana 20,500 you pay the school fees of 20,500 now I want to give the parents because of this condition we are we only want to eat stay in school study and make sure that we are able to pay our minimal bills sabafu stima maji na hiyo they will pay a half of the school fees kama mimi St. Mary's they are going to pay a half of the school fees all the parents who will have need I welcome them and I wish that all the private schools they can check on the same on the same economy that we are the situation is wanting bisa na ngwira ni rura mangana economy ndo jabantu baote na bado bantu baranyo results yabo okora na mtandao no bwate internet ni bwate mejana bade na tumeongoja mpaka tumechoka in fact utaka gukona ja CBC yaito igeaga atira sama gina saba
one of the league ne Igoro problem solving Ugoro mojando mojando noro mojando yo matemu angire go ja SMS nere nakiwanje nakwana jera nataka ko tabi ki CBC ye tagete ko prepare abantu baria batari ko blame mokoro bucha gukira ari nyambera mwasa ko blame nganyare bana no gato bucha gukira CBC ko to create abantu ba go solve problem wono mune problem ye yo kaire abantu ba CBC ko ya so ire kabisa kanga kamwana kamo kanga ndari ka solve problem ye chipese jijije problem solve abantu mete baja giro de bana reba go de nanga kimu asiria watu kama temni gaya yereri bintu mbira era mbone bikunya kwa brodi kwa abantu bakolike mitandao gweto wetera kintu kanye twensi iyo adena tumeongoja mpaka tumechoka but they requested that ataka praja soma he made the apology that they are not going to be on the online immediately. So the apology miagende tanga wana monto manyiroje kesa mwasiri arare tijiza jara jirange chinsa ibere jare ko sakarareti again go wanya tortore na Juliet Breezes Mesha watching msuro engia tena kurubonchari bamwanja niko ndani na baadhi ya watu bia sana ase umubaso obonia ngopana kwa ngigoro ya economy ye ine sukumete abayiboliro mbatobo yego ira bane school abayibolia nabo bagoto bwakwira abane school kyagera asense tomenyete gwikatobe optimistic economy ko bengo na tiranga ngote Brighton onye wiso korengarari nyuma kibaki ataraso obugambi ndiro mugati orenge siringi 20 marongebere onye konyorde ninyorete nimba ete myaka iko nyama isa abira na myamokire abakenya ngendo tukwenda ku understand asense ngendo nkeyo ya free the moment ya serikali yanze bateba free education chibasa cha form 4 serikali ngoja wakana lina limo jando soete universal health care ji magana the moment serikali ko promise ibintu bya the moment ko baumiza because serikali tukwatia sego chikuruchibesa eba bitu free wara ngiye ko bamiga moina geko banyonya in terms of taxes jijeno na jiko irani oiso ko agree with me mugati ekaro ko bakiale ata free education na ju mugati uchieta 45 obo no 65 barale oiso ko gereria oiso ko buri na bangira bali abakora abantu bali batira maiso 1998 1996 ego bari gusomya abana babo bagi bana bakarurebes lakini ane karago tawo ni supermarket nelibu na arongo kora ari shopping isa atigenda tuvaye balance ngotikara elibu ngotikara ngenge na hande ukora shopping isa ine lakini lero serikali igeka tusomeria abana baito ode mbosa lakini karata kwa ende supermarket nelibu oko go sukari tikiro ibere no sabuni kwera kwetijara Doriko na no big. So we must understand that there is an equilibrium. One is yogo change ke go change. One ka ro ko be ka wana ko ando pimbe nyame kirwa. Ngo pimbe. Mo tori kra be kire liga na liria, kra be kire nyama ga ko yeri liga na liria. Paro. Wana mune serikali ya nganda ko to beta bi bintu bya bosa. Ego be kari. Na to ka nganda ko aka chinko bi. Liga na liria ko litwa. Liga na liria ko economy ri bono koroka. Liga na liria ko ko pimerwe nyama. Ko ngabari ndo ba ko be ka ke yeri liga na liria. So abana iti barabuti kama manenga endogeo kiabosa lakini rende nyasa na tokonya makana yangu etari bintu byonsi biete economy enkomunete bintu ndibyo. Let us be optimistic. We are sana lakini we must feel the pain. We got to get na litoriwe na then hai ni abigail mimi nashukuru juu the best in my school with 885 marks na pia na kwa my twin sisters wherever they are igo bana baite bia sana si asugweta ya kwa ba 885 385 maxi abugate anyora nere bukora ni gali kabube ko sinigeba njira somo lakini arabe 385 na aranyora na ndene rutangine kurwase skuru eyumbia mano mwanju murekero mara tutubwatia ase umugaso oboniga ikarto kwanda igoro yexem cheto anebono moroberio o CBC bana machuko kana leo dena skuru njire banga buya odabana skuru njire banga buya kwa kumudeti abana aba na maine skuru njire bange tibu na inobone skuru yeno te bange tu kwa kumudeti abana bange mwako goja mwa tunataka ko highlight mwana bintu Brighton manete ese binatoriga
amagana mu president yituru tamanyete tari yaromanyete kero mu president yituru to ko bare briefed with intelligence every day amagana mu CS yituru amanyete tari yaromanyete mu CS yituru second is CS of education and now we have more information as far as nini is concerned education system but in general ko kangia kangana iga CBC ntia class ntia gachwa in every school remember during Bawai's time which class ile kama no very I think every school has those classes in jitu megeti because CBC was domiciled in the free to air decoders. Even as we navigo to me. Now they told getting Havana wants to be back and that's secondary schools. Havana now the young one minto and Navare as village polytechnics. Havana Vandingo and Navara as technical institutes. Havana Vandingo and Navara Science and Technology Institutes. Havana Vandingo and Navara so not all of them. But the Nomuraya Tiakopuano, Tiagara no in this sector. Umanyete karado gukora arguments tararas matutu ari homogeneous gose ni nyamoni agwikaina na uranyore nere na bwate but at the end of the day ndoje torore ngaki ngo kwaneke Ebiga sana igono gwetu manjumene tona tuko kwanda Igoro yoko soki kwa machibu a Kcpe igon tu ako read for bano tu asoire asensemba ya CBC na raba mbato yusana na emer bako de mia asoko ngino na machibu aya asoki no ne examiners ba ko ba asoki bia serikali roje abigire mro yo sira na bali mwaba na kutoka so asu musimu CBC kato jagira okindo ega singi abali ba college abali mu maite to be a teacher is a calling. It's not something that you wake up wo mwalimu okunyara ko mirimwana paka bwenere abe buna bole ga Brighton etwarura tambe so congratulations ya bali bon speaker nyingi mas mole and for the good work done naba nene baito ba chisemi congratulations for that short time mwirire ko koraki kurusia matemwa aliabeire atanga sulero on CPC achire which we don't know how it will be in the national exam, how it will be able to how it will be accommodated. It's a new thing. Unless now with time we'll get to the truth how it will be accommodated. Eventually na bego koraki na bego koira na se abanainchi na setole una ngakia ko subject to schools, to county schools. Lakini at the moment, tingo ya whatever because I expected ya matemwa so kanara aiga kuchunia secondary, wali ba kora class 6 ba kwenda ndari. Lakini tichieti ko koraki, tichieti go soka. Meaning aina matemwa go cha gutwara egasi yake. Tingo tayari tarasoka. Meaning egasi yako taki. It does a lot of work. It has a lot of grading. Exceeding, meeting, and all that. Lakini I'm so proud like nga but chietiko teba mwana ba etete bonsi pi eba go chagutwara meeting expectation. Abana bali ba etete buya pi eba go chagutwara exceeding expectation. Mwete once you mogo tebu mwete kali twaga tebire abali mbali nga banyora chi C+ twate na twes uchigoro. Meaning you are above the average. Yaba motisha and also it gives you confidence that you passed. How you got it, which grade you got A minor, you got A plain, you got C minor, C+. But they say to campus it is a C+ and above. No, it will be something that can give our children another level of understanding, another level of strength and courage in their schools. Because ni kama wakati ukiwa campus uliulizwa siku moja nikiwa kwa hostel nikauliza nani alitoka Alliance iliulizwa kwani umetoka wapi meaning those guys and women and men who are in campus, most of them comes from good schools. When you ask wewe umetoka wapi wanashindwa wewe umetoka gani unaleta hapa. It's like everybody came from the big school.
now CBC achire egocha kurevorize abantu bonse pi obanya sobe tikwaru gusinya keminja egocha kwenye nyoko komo 12 pi exceeding expectation and meeting expectation. Nataka ndaenda IMO ikasi skuru ya Imbirio no molikito Joshua Tamisi arado tebi kurasi skuru ya Imbirio arado tebi ngaki skuru ya ndata perform usinga kia kora asama temu aiga arafto kwirana njonde ina ngaki ti academy ngikora chiko kora buya kubaji babri kya tuchukurirelia ekara tuchukuri mu robiro CBC mi bana tyato nyorane na misi mase mukuru wa skuru ya Imbirio kora amatemu braito ngasi skuru Dona ko batogo tarera kuru mambie wikira chinga kibune chinga ne chingu susane chenya ko ba chikonyora ama chivono niko twikire ase skuru ya Imbirio primary ase tokonyara ko ba to gusangana borokia au bari gaigaba kwene kia ikira twikira naga igoni go bare tayari ne chisimi chabo kwene kingango nyara ko ba bare bakobeka ama chivu ayo ko chisimi chabo go semba nyara ko ba konyora kini ko batekana na barunga nyara ko ba gusanga amona intwe ribata biringa wikira bone ga machivu ande tayo anyare ko ba wikira na yabana babo ni gutonyere kwa kutoka sangana mwalimu omwana skuru. Karibu mwalimu, nataka uangalie televisheni ile. Tunazungumzia kuhusu matokeo ya mtihani. Wengi wamesema kwamba ni karibu masaa 5 ambayo yamekwisha pita baada ya matokeo hayo kuweza kuachiliwa rasmi, na hivyo kuweza kusema kwamba walimu mnaweza kuwa mnayapata kupitia kwa njia ya SMS. Sijui kama shule yako kufikia sasa ni yapi yanayoendelea? I'm Walter Noka, the principal Imperial Primary School and Junior Secondary School. I want to say that we have really waited and we were so much anxious to get the results. But up to now we have tried through the NEC portal. We are not going through. The text, we are not also going through. But one thing we are very sure of is that our learners have done very well. Imperial is a giant school, both in Kisii County, Nyanza and even countrywide. Labda mwalimu utatujulisha tu, wengi kuna hali ya tashwishi kidogo, kuna shule zile ambao wanasema labda wamepata majibu ya wanafunzi wawili watatu vile. Kufikia sasa hivi kwa shule yenu mmejaribu wanafunzi wangapi na labda matokeo mangapi yameweza kutokea? For sure we have tried. We started by sending text messages which did not succeed. Later on we went to the portal again, we tried. We have not succeeded, but there are a few schools which are saying they have gone through. Maybe they started before there was Molikito Joshua Tamisi orasinze meya Imbirio primary agotomanyi kurwa senze meibuna abatene beskuru yini go bago te abuna pad na barum baranyo rama chibo anene karuba choro kanane system ni bado bukuri kanu boke igeto kuganya abadi banyo rina ba to kudende ni gande te gweta skuru au atote binga ki imirubiri gande te kore ngana no marmo mande na kwanda bu go se abatene beskuru ni batena ba temire kesumu wasiri anyari de ga ko yarari bene kudende wigabono machibo te yo banyo rire wigabono ko kromo Kenya ni gaganyeta se bari banyorire kana banyone bati system ya mwanjiri kyaera diri ngwebuna Dominic Aldebuna CPC ni gego chigo soro we problem ne bono to counter ositoko ya to bwadire bono yabona machibu igabono taranyo rikyana bono na mbare batomire ebese ya meliru dimete mbare batomire ebese ya liru bono na bonyora kino monto naganyite nande bono na bono na abantu bagwita no nyomba na ngakyo tarandi mwana irenganyo rete lakini ndende konya tore na ke system konya moko bana understand by osemoko nande motonya na mogocha tore na kia misa ndete gotobwa teri kurwa sinsemo abo bono ndingo bona ngakio garana achi academy chia korabuya ase kubwachi public nande karubona to so asenzema ya CBs ndochikorora obo tabauti obo academy ni public Dominic nekene school chia academy ngo koretire buya kubwachi public esengi juye chi factor chinyinge factor ntangani is the teaching and learning resources. Kwa school bude academy class size. Kwa wale wanafunzi wale class na bana 30 25. Abana aba umwarimu nabaganya nakubando uya. Wamena kwa wale public school abana wale class abana wale 60. Twice you academy. In this school mwarimu yo school ya public lunch day. Maybe abantu bagutanga kibesa bagorobori barosiro ngoriraje lakini academy director one director yora nagore dabari mbaye ngoko so that is extrinsic motivation abari mbari motivated gokoregaje
so kwa mane konyora na because twese pinguru dore binyoro director nguru le binyoro je nguru le kenyoro na nguru le kenyoro egento karo kitoko turanjira ne una bakanya ngiringa ki dori iko abantu mbare in essence bakonyora services sire better than others kulingana ne chibaso gwati muguko so chipakita chino chinyinge sana chikoga ya school je primary cha academy cha kora ya kubwaji lakini oko kora oko we public primary schools into sometimes indile kora as a blessing in disguise amazing kiagara ngono mwana gete okolete ko public primary school also high school onyo kusina math 360 also a national school no yo ndo okolete ko academy of 415 abana bekara basoire national school Bons, tata bako se Kisii school baso. Kwa mana konyoro yo public school kwa 385. Orionde bu academy tari komo kwa. Antari komo ike. Kwa ronde de bono nchama nyakaranga assessing somebody's performance is not an event, it's a process. It is perpetual. Hadinga toko na ara kotebanga singi mwana oyanyora magsigete ko public school. Igabono bo mo bwana obwera rago. Mwana oyo sako mo chance. Mwana oyo can easily progress better. Osaba can progress the same as the one mwana oyo urwete academy. Kero tuendete okinore ngwiraniria igonto tena CBC ne jiwa address emejande bano jigurusie gabugati ye public na ne private. CBC still we ndo tutoka ndara gotwara no aboni gano isokurigere director na gote bisteri abangire CBC woya ogende na nya Kongo primary school orore muna CBC abangiru abarimu batumiru bagosomi comprehensive level na abarimu bari bagosomi academy junior school junior secondary abarimu aba ekora nyoro bona abarimu bari serikali yari igete gusemba bere mwarimu ari igete agosomi CRE na history lakini yote bwagende wajigosomya ari mate asomi science asomi mathematics na science usasomi bono still because the competition no na so that problem will continue ngaki okindora tebe dingani kendo jina machibu kurwa security precious hope yego toka sise merioro sagirwa suneka erondo jina machibu abo asokire kolengana ne robot gotomerwa asendo jina mwana mutanga nigabwata max 421 se oyo mwisho akabwata 370 kubatakana no roboti na tumerwe igaiga na umwana mutangani kurwa skuru ya precious hope skuru suneka mate chiribere ya suneka nero ne ya chogonero ene ya suneka ingabata 421 421 director nedafikiani director Samuel Gakonge congratulations guys asa results chingia we look forward koranga bana basori school egere bagendeli the studies. Gukwana twarengi gorbona goto kombe private na public. Private yo korabia no ena sibono CBC na mwetumire no ena. That time mtu akwanete Igoro yego konya abana funsi rani serikali etu alimeka kati. Yo kubeka bono CBC asoire. Eli etagete practical shikoleki chibe chinyinge. Bono nalego sabanga batwale aga budget ya keigo. Gabutwale gako in cruise aba alimu aba commentary aba alimu motivation cyabali egere tebanga aba alimu ba korosie ngoke yeba etwe nane ba garaki ba kolia ani aba alimu na barubu babenga na baibuli bale na abana babo should be mutual na oyo no muibuli oli mwanafunzi egere kero montaru akolega sine nkoro yae umete gasi gokoro ne nkoro yo monto ne gasingia egasi ekomotivate bunga kero ole motivated egasi ogokora buya no tatebiwa ogotema ngaki ndete go shine lakini riobe girenga goikokore ogokora goikirania asa jinde ogokora okobera bora abere no ne kerasi
chi sa chibere kumbe no gotera kware goteria bana igere so ni yakoriki yairi wisana umwana w'abantu barabakubolina eba no twaswira sense meye ya CBC grading madanto mbanje the grading sana mudada na bono na njeti gamanye namba irenga ani school jali kana ya school ya mwana bwada max na raya grading yandu kote abari na grading yeye mbanye kana sana lakini mwana CBC arana uchere go siri no grading akiwa to chiko grading CBC nde bwate grading but grading ya bono ya bwate A grading ya 844 ya bwate A B etc but in CBC umwane keraitele system ya BCC tubate tukuruka competencies as tubate digital literacy tubate collaboration and communication onekero mwana akodire ngo bare placed mbara wako understand science and engineering abana bare karo kwa pass sirigwe through the CBC bago tokorekana nga bara baya sama kana engineering magana mathematics magana analysis ebago chako place yes STEM ndubate magana co-curricular activities sports magana abana bago tokorekana bara baya in sports lakini bare poor in mathematics ite minute ngo buguma bwara abana abo mbaje babe placed as a practical kwanga sports and magana ngona co-curricular activities abana bari abaya in social one buna bright ni made no rubu yasana so kwana nabantu social sciences abana abo baraba ya speaking with people abuna baro mbwate it was 3 placements kwarale ekara abana baba chiro because what is the objective of education education ni bwana kwa bintu bitatu knowledge skills and changing your attitude because you are living your life to kurwa bantu ko nyoro muntu getagwa te attitude gete a develop it kuru survival baye chile chimbe kwarale oboibi so it is on the education yejere tenengo kwa knowledge knowledge se gento kene giya kamera onyore skills okaboko kwao koimukie nyundo koimukia kokore gento kene constructive grave ko bokuma SMS egento kene giya gatatu o change kuru crude human being we have a human being who is very crude orai mukio mora wake era dot so education ni era go change that crudeness of a better person who collaborate with other people so isa kurigera CBC ebintu na bia ngatenga kimu tatu ale knowledge tatu ale skills na tatu a change negative attitudes to positive attitudes to foster the growth of the society mbiyesana nara ko bolina na ngaki ekoma chikorakana banta be bayereri ko sokya mateme kyara wikabono machibu tarasoka maya no ni tukumedina abande barabunga iba kuruz kwani wako Kenya gani okinda to dende bayereri agono ya dende akorri bayereri ko sokya mateme kyara abantu ko rabaganyira ono maete credibility ne chikobo ngo soka tole koru 844 bona tole competence kama competence ya sure relax ndo baraki goira na bide so mi ndatebenga ki abantu baremereri bona tuji ko banachoro all around no na matemu ayu kanyeka matemu koralki gochari mu waziri atotebinga tokanyeke kapisa na ebosokia ase epoto ya neck traba tayale lakini ngokoralki ngoshukulikirwere ngoshukulikirwa matemu koira nale abanega bantu ko abanega barbaru ziri kyara abanega goteana na bakonyoranga maybe agenda ere amatemu na batete ngosokale a chit Nairobi pono kale jogo house abakoraki abakonyora matemu amanyene naba edwi tokanyete toleteru electronically unajua so those are two entity so na benga CBC to chiko soa kirege tege ko chikoba in a specialized way different ways bona bono bona precious batebe banyora matemu oranyoro ngo director na araire Nairobi onyoera matemu kobuka sakobo koboko lakini abande baganyita matemu na nje bono ndira isitige ndoro boto muisi yango etale na no ganyito nanje ama victim na no ganyite kirtu kwana mermonere ta korubuya kirtu kwana no ngeso irbate na kokero korenga ne mya kokero korenga no mwakoli no mwakoy merimote koliribuya ingige kwaro kya
ko banana mwako no singo kartu alengate for 4 na bimere meyo chokwa yaro kongon aninsi lakini mutiani yo koletwe meto no mutiani bo moiso lenge kero mutiani yo bo moiso ebintu ne binge bikoyo uchanania una bono amatemu gutakoru buyase muri mu bugizwaeli ninchereria nga twabete bisi tukugiriria abana bakora matemu borari buya tukeba gosomia abana ruga sahihi kero mutiani go janga kyo expected the language will pass no they were very busy grilling on how to tackle the exams on how to pass on how to be the champion that was the problem bono bato ita ele donar commenta amanyete statistics yecho CSR release rero is a feedback a feedback na beko negative was positive bono na ndiga tunagote binga inche comparison niyo ko kombe abana wa last year na this year tingo nyanjana why the denominator was not the same igde tangana because oisa kwa na abana 10 na ugwa koreta magana LCM esabuli ekero ko inikirize denominator oika averages tiganze ayo abana bakoreta this year are more than abana bakoreta last year ekero go divide by the denominator require 1.4 million eyo ka ndene na beko gara performance ya ndazo because the denominator abana na bange ko bali wa last year ekero kene na tebe the indicator is not the end in itself yani nga okoteba kolinga abana bakorera bobe kubwa ba last year because abana bakwari kuja koba amatemu ali aba last year bakorete ali gose items get chile somehow the same na likwari kuja kokombe ota benga ki amatemu ali baba gwikaine lakini aba last year bakorete buye goikatokora analysis toronga ki items jaza ya TCA maths equation jiliko number 1 to 50 science equation jiliko number 1 to 50 maybe na chia ngingong ayara ngingong nindo jene kiga ikariwa project yote ana pole for the day ngoto notify ekero ebintu byonse bya bero bya na waya tebirego it's almost 1 minute go ya tweet ya then ibintu mbitu bainasi nini kumirangani bakorengania madiogi watatuambia na bando je batebire boigo tolerance boiga toremereri turita bena CPC bontogoswa okindo na Dominic mwalimu ne chiko siri obwende to matena okuibera matemu irregularity seminto getene jo siri kiagera mondo jo bado sene ke bro kiae to okuibera mondo kubade bro ne chiko siri ebintebi bio to tena matemu ne bere tuna bono to abate chikesi bere choka sa matemu aya a KCP no en KCC endrete obukweka no mboro no Gusii wete na bantu batena Gusii kwatagete cheki ase kwende chata ya ruru abana banyoete 0 max to 99 yani liige na P0 mwana anyoete bosa enoti paka 99 max ebara abana chiri bubere ande bale 0.15% ebara abake lakini ndete ko bakaribisha ase education board like abana funzi aba they will have a better chance going forward. It's not about feeling, it's not about it's not life and death. Lakini now they can work smart and be better people in the society. Na boko nyoranga o chumurangu ne yera osiri gaiga umwana funsi buno nakokoraki oroseti no yelina ki buna ba no na ba igabanyo eta max 100 mpaka 200 na barabungu batebi ke bagocha ku join the county schools babe abana bengenjo ase uikaranse class na go concentrate kero mwana akoraki kama mwana basomi they will change tremendously no chonyoro ngumwana fusi oyo monyo eta max 100 onyolire B+ yes na bakoba because I had one when I started the school 2012 high school. It was Kcpe West, it was a day school. Mba kumoyo. Umwanafunzi achiteka bwata max 101. Honestly kera quality. He left the boy left with a B-. I felt proud like we did it.
So it's not about mtiani ya class 8 bena sika kamsanz jiragere abana aba bakanyora amagisia make very correct na rwalete bono muntu atena ayo nere no basigari boka umwana akora uniform yo musigari abana barabo ba that's why we thought one of the education change attitude umwana arora musigari ne bunduki siko achandike ave tensed anyora magazine no inulilia that's okay lakini bono kakwenda secondary with time you regain courage unatota binga abonsi pibanyo ta magazine below the average below 250 they should set aside their time bansa go concentrate in their studies bansa go focus that they are better than even those who scored 400 to get there you want to change the attitude yes from now on forth change the attitude going forward it will change tremendously no human being is a waste yeah again tongere kwa board this one takate kurutira kanana na nje magunga CBC neje go siria mwana yo kuibira madam irregularities oje toko gendera kwa faithful because iso kurigereria ikentoke ko garambo matemo iberwa is competition people we like competing Kenyans we like competing no ne karato kwagi ono CBC ajire ya retre collaboration and cooperation nga nsukuru kia ko kubundisa chibundi chingi ya una bono we are going to look at the product warari skuru kia karo mwana wachire onye kabwate talent in sports yarabe na chadibuya skuru kia mwana wa kara chire onye kara good mathematician yarabe na chadibuya warari so we are going to look at the final product rather than the grade ike toka ko era obuibi kwa matemu bwaso is the focus on the grade bona we focus on the final product, the final human being, or you can produce at the end of the process. I think if CBC maintains that objective, they could eliminate the peak, but we can reduce your baby by 75%. Okay, Roger CBC eliminate your baby over 75%. Go inquirable. Sababu ni linga sitogo chibono etote incompetence iganiri kuru zero pakobo igento win agreement yani guru bosapi omonto le bosapi tamanye tikende pakabe igento that's the point neba liti akasomire to atebunga wiko to ale experience in our CV to ale kuira to chikoya kuchigasi kwa kubonga ki CV ngakiyagoteba do you have an experience bono iga abanafunzi abatoko chikorusia kuruchi school oika form 4 oko chakanyo tayari bale experts like konyo no munyagitali oya anyweta mangana yesabu kabisa akaiya konyo oyo no muhagaji already arasiti nyomba ka class 8 o maino subul so we are on the move era chikobingia in terms of competence and skills. KCB was done poorly because all runners were forced to do the KCB exams, including those who could have repeated in the previous class A7. But because of CBs, all runners were pushed to do KCB, including the below average kids, so that they wasifikie na CPs. I'm finishing the mwega. Following weekend about the abana atubati kabisa de nere aba okora bwali eri abane ba bedere tuna bono morobiri nkonyo kora dore teto sukuma banda aba so kabisa Brighton etana go sabanga aba ibo libonsi pia se mwa beta kenyingima we encourage our pupils to encourage abana baito wansera lero maragoba in fact for once ero kero mwe boli toka ngama pema kora ka meeting iga numwana ori okata matem muhene college itakanyo leta maxia maya ustanyo leta maxia maxia maya muhene college ngaki it's not the end of life, it's a new chapter in life that requires your competence now. You are going to face new challenges on new different areas. Now then congrats to my brother Marvin Onyonso Oyonyo 405 marks from Nyanjo. Yokoratikali tata ikere emambe yechwe yanyora 428. Brighton hiyo tukenda na ko konyolia. One of the disadvantages
ya 844 nelinga 844 is too rigid and exam oriented 844 timandi ko senen kura nyorore kara kwa renge school pressure kwa kanyorore kara matemu ale mami mwanya bantu na tu atonge tu Brighton mbare bantu mbare batandi ti pressure na anda na bora no karo montago kwa pressure no anya karo to kuligereri one of the reasons ya gara slave trade ya kaba abolished era was by history is because ya karo kwa kuligereri ya when you force people to do something and when you allow people to do something willingly wa gara ranga banda bara allowed bakore gas willingly from their emio yabo igo bakore gas ya kuwa bari forced so this kind of rigidity of 844 system abana bakobekera pressure exams every day and then correct attention tension yeye yagera abana bakora bo lakini umwana naro uranya ari ko withstand pressure uinero guchokora byeto mu celebrate but withstand pressure withstand pressure does not mean that umwana naro urwani uranya uronyora magisi 220 Brighton is saying into style ya better med tari muntu ko ekara ko pressure tari ko korabya umwana wese kwa gwe umwari bagari yari yabe environment ako mugaidi buya umwana uyo guru na kyo ko garo ko ibunga ki abantu banyorete igo bakanda bari kuna serikali abantu banyorete b igo bakanda bari kuna corporations unabona Coca-Cola etc abantu banyorete c igo bagwanza chikamba ni cyabo because uma tu muntu kwase company yaye no muntu uri utanje ti pressure for example for you kolikwa utiko korega sigo sile school ya director go ikobu muntu go withstand pressure because director ako aggressive yako bolinga kila kitu like school go iko omuntu kwarale kosenja ke ya so abantu bakora system ya 844 TATP plus abuna abantu ba manage pressure lakini umuntu wale si plane tali ngaro muliri umuntu oyo ke toketengera ko communicate he doesn't like working under pressure lakini umwana oyo nagiyo ko nara abantu abanga bwate TC abantu abanga bwate TC plus TC minus iko bwate chikamba jawo izika tinyinge ande bali geta mabiti bali ngete atukora scientist wako wakana tsao lakini mbwate kamba ni yo mondo yezo ko market ya bwate D plus why D plus ya mina tinga ta ke tukwa kana pressure tai Dokore umoroberio yo nga abande libaga bagendere no moroberio Gusii Urban Praise ekebemberi ekero jiji ebiro byetu abirira akiragine salia matemu asoka natakana okindo ringana lya mwerio oruo bosemi bwa bosinini ekero tokore kyara Bible abange no nyine baganyeta matemu abwatuku tangandia matemu abwatukirubuya tangantonyo SMS nyinge ekero bona Bible ndoje bakolika gengana poto linga kiegore namba twewe ngao bano bakunya kubuli ina no je bakubuli gegana apana wana hapa tumechezwa abaibuli bane nkubasabera amagoro bengia abaibuli mwensi pia simule nanengo sabanga umutemu ngochale mababa taeru mutwara pressure because pressure yo ne liyote tukumenga ki umwana na kyagotaki na kyagota ninje no yo mubo ndasa abaibuli balia ninje mbwata pressure lakini tinte tikutwara pressure nte tukutwa komo umukanyeku egerenganya matemu na litoranyale gukwana kanyoro umwana ugure litoranyale gukwana tole soba lakini tokuganyeka bire na pressure cyane nkobere lakini yo yesa kati tubege dina ogwarshe ntokanyete pressure ero na bebwenta kobera lakini na egento gya kabere ente tugusabanga abaibuli bonsi pia simule program iri yane ya Okindo Foundation era ndiye tinko nyako ira abana 60 lakini tete ko ira abana 40 uchumi ya gero uchumi ya bere okay naye na ke irie okoba uchumi ya bere kongu tokunya go support kero mwana asichibe chiao na ndita chibe tukabwate nga chikali chinyinge no gwetikana na ki egere umwana oyo iga ta onyo ta maximum ya 350 ta chiabe bosa anse kogenda ko nelia bantu changa anse ko ni chinchu kutaoni at least umwana oyo muiseke anyore chance yo gusoma secondary igobona abana 40 babwata max yarenga abana boika batwara max 300 uchigoro 320 uchigoro ego togocha koba nande konye kabwato muibuli etogocha koma chibesa wakane nusu
Koye to waka 19,500 igawo cha waka na chiringi chiri gukomi ere na batoko mu accommodate uri tabwati abo ibuli pi completely eto cha ko max ko buno uri mwangete mwanafunzi uri mwangete I'm so proud nga mbuyale na arabete kapisa egasi none kerale kerasi akoro mwanafunzi yonga kiale mbuyage ndrete bono ekintu kya kabere ngosabanga we have put measures chigo ke abanafunzi bali bonsi pipara che bato join St Mary's Juniors Girls St Mary's Juniors Boys ebara che batware omolembe asa masomabo bago batwara pressure twabekire bintu bitayare kubakonya ase to join kiraba to join to have equal opportunities in their studies and lastly ngote binga abayiboli bonsi pia semole to bwa gukwana sena mbayane simi na bukumbolinga oyo nga itokora tukwane 0727239140 you can call me, that's the number I use eli abayiboli bonsi pe babwate na wako ngakira na ne banga akiri kwanza saa 2 chamambi mpaka saa 11 takubuka saa 6 usiku uko ngakira ngo ngakitoyokora bizana agure abantu jimasema sinyige jiranjiri abantu bakomoji okubwato kwa machibu bataranyora bananara kurigene ine ko soli embebe bana chinde tingo nyaro some mbeo kiagera bana ba mochiri lakini ndene ile korona mago injina bekoba lakini ndia tore meretore nanga machibu ayo ngoso kale lakini ndenjendo jinango jimambi yo barosie ne kingorosie barore naki mwarimu kanyakurunge kwende yayo mwere karongwete na oyonde muri gito Joshua the miss ne team baikira Skyline bakobadedi na bagoto na butoko balingi ne karto chukurira amangana ya yechi yokurigiria matemu samachiwa Kcpe 2023 Dominic na bokura kwana abira tatakatori getiko kora umurobiri amagana mbwata aberuka Igoro yogo dire kwa matemu ngosabanga tutware tolerance ikiagara nagote bigwana gote reasons why talk at the school is to change our attitudes attitude ni utakama bera nalo tatakise chumata mwana moka ekarata ketamba bera mate winga tikala ngolo kuduka ta kwata stadi ga kwanza kule lakini umuntu monene amate inga mabera watakai karanga nyo no muntu nyo ketu kakora teri komondana mwarimu nataka kiura bwatira basinini ndalingi Joshua the miss kurwa skuru ya Skyline era la tengi kendre to kusibaro banyora machiuse mbaranyora igamisi ina dibaganeli auto tebingo ala ya kendre da skuru ya Skyline usama chibu ajiro sebaro na barabo epaganyeti mo ya bikuka skuru ya Skyline na machibu ya makaburu na machibu ya makaburu Koranga ikirenga kia gatia bana kusega tinja machibu ya kobaga soka asia babata ni bestu ya Skyline ya banta ni koba bana mugo kima ya korana ngabanya koba ba kora ya ko na kare ya ana koba ko bingana rai agan de ni ka ana jua Gusii
omwachomoliria gatitu ya bana walibanya lekoba bakonyora amachibu ayo tumetigo kende amachibu ya lekoba soka aseskuwe baibuli bakero kende babwata maisusu kwa machibu yabana abataranyara ko bagagosoka batwaro gosemeringa kero kenda machibu ngocha kero muntu tigare mereri amatemu ngosoka yemuno kabisa timwe goseka tia umwana yo monyare ko bamatemu gosoka kaiga tunyara ko batukwana amonere erinde tunyara ko batukuligereria madam togenda integete abana banyara ko bakoreta bande abanyari kero kende bakoreta amatemu gaiga tugo no tora seskuru ya skyline ekerenga ekene kwenekya kumanyanga ine amatemu anyare ko bagagosoka nimbwate gati ya abana banyara ko bagwisaransera amatemu abo tutuambia jina lako na labda matokeo yameweza kutokea. Kwa majina ni Benesha Nyarega. Nilipata alama 377. Tunashukuru tu Mungu ametusaidia na ametujalia, asante. Labda sijui lilikuwa lengo lako ama matarajio yako ungepata maki haya ambayo umepata kufikia sasa? Naam, yalikuwa matarajio yangu na malengo yangu. Namshukuru Mungu. Asante. Sijui unaweza tuambia siri moja ya kuweza kupata matokeo mazuri kama hayo katika miaka minane ambayo imekwisha pita ukiwa katika shule ya msingi? Unajideterminate, unasoma, yani usikufe moyo, ukiwa na moyo itakusaidia tu. Asante. Labda sijui shule yako ambayo ni ombi lako ungeweza kujiunga pamoja na shule ya upili? Ningependa kujiunga na Kcpe Boys. Mungu akipenda. Labda mwisho baada ya shule ya high school ungependa uwe nani katika maishani? Ningependa kuwa daktari, hiyo ndio maombi yangu. Yamano sana umwacho mwegere ngati y'abana abanyareko babakora bya amatemu abo amachiba abanyareko bagasoka bene eskuru ya Skyline Friends yirensemo ya bituka kaiga tugenda ko batugusangana gati y'abana ndoche nari kaiga nere ototabire tari yago na kero kende kwanyore amachibu hago. Kwa majina ni Yobe Shomboga Maru. Tegete Yobe Shomboga bukurigire kamera ya nimepata majibu yangu ni 374 na namshukuru Mungu kwa hiyo marks kwa sababu sikutarajia hayo. Labda shule yako ya upili ungependa uweze kujiunga nayo? Ya ningependa nijiunge na Kisii School. Hiyo shule ya upili. Na baada ya shule ungependa uwe nani katika maisha yako? Ningependa kukaa lawyer. Lawyer? Ya. Pia mno sana ngati y'abana bali bagenda ko bakwenekyanga amachibu ago anyare ko bagagosoka mugaso obono tugenda tukoba tugusangase skuru ya Skyline na baire na baire na intego tabire tadia 69. Nashukuru Mungu kwa alama hizo na hata napenda na nataka kujiunga na shule ya upili ya Mangu. Ndio nataka nataka kukaa engineer hapo mbeleni. Labda sijui ni bidii ulikuwa unatia ushirikiano kati ya walimu wazazi namna gani ambayo yameweza kufanikisha uweze kupata alama kama nzuri hiyo? Nilikuwa nadhani tena wazazi ndio wamenipatia hii kwa kupata hiyo alama na sana kwa kupata hiyo alama. Asante sana mwancho muligereria omogoko omochengo ase skuru ya Skyline ase abaiboli amana boroke bagenda tukoba kwenekyanga abanyare koba gucengera anene amajibu ya matemu ayenyara koba gagosoka yawe ni nani na majibu yametokea na ulikuwa na alama ngapi? My name is actually Ivana Isa Magbara.
I'm from Skyland Friends School. I actually scored 356 and I'm proud of it. Maybe what was the secret behind scoring such a kind of Who have been supposed to become maybe in the future? I would like to be a journalist and advertise at Citizen TV. Pia mwana kegima ngati ya abana abanyareko bakwenekia amachibu yamatemu abanyareko bagasoka omuchando omwanchu muligeria kurumambi nigo bairoro chiskuru chinga kiranyarako bachikonyora amachibu abo nikubatakana kerokende na abange bagotabanga nigo omuchando lengoro ase network kino gukira boni gabono nigo amachibu ayo agocha eyemo ase eyemo tokenda ko batokotana chiskuru ime county ya Kisii kwereke ngatonyera ko batokosanga amona barabo amachibu ayenyareko bagasoka ase emambia ya bono timayete madamu leke ase skuru eye amachibu kagenda to bagagoja timayete madamu kerokende ekirenga kino ne eskoye ni mwabigete ensemwe ngamaracha kabokoba mugwikirania eminiskoneriye ntokenderete wakamachibu ayi abana bonse taraso onse but ntokanyete by the hopefully tukolitara era nkonyero tole minsko yaitu but we hope for the best. Yes, nere imwase tinga kerokende muranya ko mugwikirania wikiraboniga emini yaito yarenge 390 hopefully nkonyanyora tole. Yes, wikiraboniga kerokende na matemu agenya zako bagasoko mwakuru nya zako bogweta wikiraboniga se ayachire murochenga mugenda to angani nandiga koerra ntwana okora Kcpe kabere. This is the first and last and we are happy that we are doing our best. Biemano kegima ngati ya babu gatani bechisemi kurase skuru ya Skyline abagenda to bakwenekinga babwato kire omugoko obo kubatakana machibu yanyara ko bagasoka ananeri skolia lero na amatemo nyara ko bagakora ri bene ne umwaziri bechisemi Zekeri macho wa emambie litskolia lero asabange babwate ogosemeri yoranga naro ale yomurobyo omwele kabisa uria o 844 asabone serikali yanyara ko bakwenekia yanyara ko bagosoa ase umurobyo uria OCBC tokenda ko batokwanira amange karokende elinde tunyara ko batokomanyana ra yagendete cinga kitaranyara ko batoko iskera chiskuru onye Brighton Makori ikongigwete ko rwase studio no nyara ko ba gogonte bia karokende nyara ko bakogenda no morobyo kurende ka toragenda ra skuru ende nyara ko batokocha emo asem na kumanya nara yagendete cinga ki serikali nyara ko beko batokabene amachibu ya mekarasu batanagato makochiriwe namerongebe netato Kuyasana oyo no morigito Joseph Amizi korwase skuru ya Skyline Academy auterabna ki skuru ende de konyora machibu gategaro autebina barabumba ende de konyora machibu ya bana bali ba koreta matemu so mwaka ulio mwaka oyo iga anekero atebiribuna barabu nilitangani andilio mwelio asumurovelio oitfofo barabu abarokiwa babo bakodiri tangani nande bakodire ase omwaka se umurovelio oitfofo wantoso ya sensemo ya CBC mano manjumonelia kando jabagani bantu de gukora ende to kumanyikira nande chikora chinse 10 ende ngomanyia mange ngakisukuru yande takokora ngakyama chibo sa chakire goja kando ja bible na abali mukuru ase skuru ya Maxwell Academy nigo bago kreta machibo kero mwana motanga Daniel Dogito anyara konyora Max 110 oyo kabere onyora Max 100 oinele Dams Nyamweya ekarondo jina bagenda te kuchengira machibo ma chisukuru njire chanyorera machibo abo na jina njira te kuganya ase mugaso obonigo Dominic kwana kwarenge karoto te okora morobiri eletara gateba weka ko kutura no le tolerance bate amapinga machibo anze gocha ile tukene ya kamere abairori baito bonse piece mwabeta mwana tayo oli muriri tubasa gutumia matemu wanza goteba mwana ono muriri gonyo mwana onyora amasi amakati gawanza kumuramba nyumba ngwikaine iso ose ngwikaine nyoko abana bonse babwatuya nabo bakore gintu asimambi go tubasa kuligeria education unege chunchugo yego chunchugo cyagi atukutama cyane yani ngabali banyora 400 na 350 ngana gwe cyagi kunywewa abanyora 240 230 na majani ya utukutu dustbin muntu tayo ore west abana bonse tigaba be supported mwibulele ko wate chanyo ko wate kawa kabeza kaliako nyoroga kumwana nyora max 230 mu ile nisiwe kana wate secondary mu ile secondary
Ego wache polytechnic mwere polytechnic kiasi kwa bila magabe kechita chinyomba kama bati chinyomba abe kebirama noni gabe binyura somole umuntu naro tayete buya lakini wani gamwana mwaya gwataka ngombe ataka TV abana bayambe yabale n'umuntu nara naro yete buya wani go kunyunya sore so toba so tumie grade kia mwana wani gawanza kumurama na kumujaya Igoro ko turakora makosa nandi turatinde kiare gutakaba kitaya mana pesa no manji muri teto korabo kyo muiso nale goteba nga abaiboli bonsi pia simwabeta njina alikuwa basaba abanafunzi bono form 1 yaikire ine gasi yane tete mu basaba nga abanafunzi takorige lyo mwanafunzi nga agwete ayebono morete because kiro muntu agwente ko secondary talibo morete tumwe opportunity ere rabengia na ndere equal na bali banyota maximum ya 300 egeranya alego ko enesanere chinga kyarego ichya mutu anyango gweneire then ikyo muiso abantu bali bane bagonkonya go kolegasi na babo nyaosi Dominic I'm grateful and ndibo no matemu asokire rora banafunzi bali genuinely batage togoko okonya mba baisa koreta abantu muibuli yako kolegasi county government ya Kisii ya Nyamira then Gusii main government then nero go changate ta konyo koba uchumi yabeire bobe onda aron toraga nga uchumi taraba bobe lakini konye kogocha nchurubu manena ki njentete uchumi yabeire bobe lakini tenga kanenu so still we can do that I'm grateful and I'm looking forward go stanga naba abaibuli asichinga kiturabe tukubwaterana asante buyesa no manju muri Ndizi TV tukorera abwekera abaibuli mwendete kuganya abaibuli na guardians mwendete kuganya machibu egwekachisa ikona makonya na mwanyora machibu ino onsi ubuyando jina jakire goswa igombye mono na jabandu bakwande ko school ja Princess of Maxwell Skyline ni skuru jinde ba kwanire ayonsu juga nyora gekura kachinsa ikomi SMS mangana maya wakera mbiamono karo kwaba amona intwe asomoro biro twarikura Igoro ya machibu Kcpe 2023 karo wakera omoroberi 844 by toso asomoroberi OCB na wakera mbiamono asika gerebo sini gokomera na Petra Mokera asomoroberi Gusii Upper Place agotebinga kiboigo akoroberete titari kibere motienyogo ja asensebeli ya kamera ko ndega ndo tobwati na Ndizi TV bansumusi wakera mbiamono balibenda kuno moroberi ogochera senjera ya bene karo tobwatana na bigari nyanja moyo ne kuna malegune chibicha gochera senjera ya boronke kabisa kuna botamberiane Brighton Makoli. Thank you. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omogoko ekegeni kali moigo omurigiriye bu television ya Ndizi TV umurugiriye Gusii Urban Blaze uyungo kirakira gituko rya Jumatatu wiki